Ageni aya marehetwo guku bururi-ini rungu rwa mubango ubatithitio How Well Do You Know Kenya. Macha jamura muingi na umenyo wao wa nyimbo iria cinitwo ni andu a ndurire itiganite guku bururi-ini wa Kenya, nyimbo iria aingi itu matangiina. Eroreri a macindano maya makihana ta mariganirwo biu ati kuri ikundi ingi ikoretwo ikeina na guthungutha o kiharo-ini giki. Hamwe na nyimbo iria igegirie andu ni riria gikundi giki kia athungu kiinire rwimbo rwi ngumo rwa Dunia Ina Mambo. Na toro tu makigeria kuria kiuria kia we oi Kenya atia matafania rungi rwa ruthiomi rwa Kalenjin ruikaine ta Emily Chepchumba. Na macoka mathie na mbere na rwimbo rwa kugoca na ruthiomi rwa Gikuyu. Handu-ini ha Diana Bandia uria umarehete bururi-ini, muoroto wake ni kwendia Kenya ta bururi agendi mangioka kuona unduire witu. And we also want to have all the young people in the United Kingdom and Europe come in and sample Kenya's live culture and also choose Kenya as a gap year destination. We've loved every second. Everyone has been so welcoming, and the aim is to promote cultural tourism. Macindano maya matanyitwo gwikirwo giturumo rucio. Handu-ini ha Inooro TV de Nyeri, njitagwo Martin Munene.